Lolo na uniet ne sarai aparit na ikuron idokorai age una parasha kaisango nuka karema ne chura kitere Ikuristayon Aitigogong aikor ka aisiba ipone diopet loaru chokina kaloka suban. During this period of Lent, we engage into acts of prayer. We are praying, praising our Heavenly Father. We engage into acts of thanksgiving, acts of charity. We give to our neighbors, not what we don't need, but we give to our neighbor what our neighbor needs. We share with them. And we also fast, turning away from everything that is not related to our faith with God. Robert Echemu, Luepolokit, catechist Lukosen Peter Kanishu Sorumo Catholic Parish, Nes Abalebe, Ibusakit Ikuristayon, Atupakin Noailip, Aikorka, Aisiba, Titere Ikuristayon Ekech Egogongor. Duch Otomana Aiyun na Ikuristayon, Ejiasi Akirongun, Ido Akirongun, Eupa Kinosi au Nine Pepei, Aitigogong ete Ikuristayon. Lo angini tunganan ido itoduni amina koni neka loka suban itoduni eja utene kon aneja loka suban. Ikuristayon kesi nerto sebe emisikitos kesi apolona ka karema kano ibusakit kesa swam. Amisikiri apakina lolo beraine na umokinari jastunga dumna ikurondo bikoni. Era pakina gia on karema. Dokan itumisi sondera o koto kisoro Ikuristayon lo abeit inyekini babongo rito. So bo bikoni no genete ai koro usudo genete ngiritos kisari rai bera pakina kanyete. Ngiritos berku supona obongo. Asa para chano no epolo kone beto ra korea. Akoran kini luchan gangan kin boni kede wada amunokin neja era suban. Rai na lo lapangna sodit bisa kita nagauna Aiyun kina ikuron kapanyo tena musalaba mbosakiti yoni kere amisikina ke polo igeuro ni tomalu konyi bongor boni tomalu are raje siramot are raje gresa are raje kedika. Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Muria.